Siyambonga uNkulunkulu nanamuhla bazalwane ukuthi sesiphinde sikhona kutamkhonda siyabonga kudimisela kwebazalwane kutawukhonda uNkulunkulu amen. Kuthade kwekuthi sende konke lokufanele kwekuthi sitivikele kulomkhuhlane siyadiva tinombolo ukuthi kulamalanga tikhuphuka kakhulu almost every day, so asendeke konke nathi lokusemandleni bazalwane kwekuthi sikhone kutivikela as much as we can ngekuthi sithathe all the precautions lesiniketwa wona so that sitawukhona ke kuchubeka kahle bazalwane amen. Okay, ngicela ke ukuthi sifunze livi lenkosi namhla. Siyawufunda encwadini yekuqala yabaseKorinte sahluko sika 4 ake sifunze verse 1 na verse 2 khona. Namuhla ngifisa sikhulume ngekuthi be a good steward or messenger, or manager. Be a good steward, in fact, good and faithful steward or manager. Bani sikhondi lesikahle, bani sikhondi lesethembekile. Ekukhondeni kwakho konke lokwendako noma ekugadzeni lokugadzile. Evikini leliphelile sasikhuluma ngekuthi we have been destined for multiplication and increase. Simiselwe kwanza nekuthi sichubeke sibe baneng sasho ukuthi lokwanza kubhekeke in our spiritual lives and even in our normal life nje kuphila kwethu kwekuthi kube ne multiplication kube ne increase kube nekuchubekela phambili konke lesikwendako. So namuhla ke sithi whilst kuba ne increase leba khona empilweni kuba ne multiplication leba khona empilweni, let's make sure ukuthi we are good steward of those things. Amen. Asibe ngilabaqinisekako kwekuthi konke lesinako konke lokubekwe etandleni tethu siba tikhondi letikahle tako. Siba bantu labakuphatha kahle lokubekwe etandleni tethu. Eliqiniso bazalwane ngilele lithi sonke ngamunye nangamunye sinelutho uNkulunkulu lasinikete lona. Sinelutho uNkulunkulu labheke ukuthi asilugadze. Sinelutho uNkulunkulu labheke ukuthi ekugcineni kwekuphila kwethu noma ekugcineni kweluhambo lwethu sithi uma sibuyela kuye siyawuthi give an account kwekuthi lokho lobonginikete kona ukuthi ngikugadze ngikugadze kanjani. Siyathi istory Samos kwekuthi wathi umatalwa bamthatha abatali bakhe bawumbeka emfuleni ngoba kwesatshwa ukuthi utawubulawa. Then indvodzakati yaFaro yamtfola lapha seyiniketa ke unina noma yona yayicabanga ukuthi iniketa umuntu omumbe nje, seyiniketa unina kwekuthi ngikhulisele nangumntwana utawuthi angakhula bose uyabuyisa mina ngidase ngiyakubhadara. In other words, this woman was given a custody ya Moses kwekuthi Moses khulisa lo mntwana lo mntwana lona lomkhulisako akusiye wakho
i-understanding yendvodzakati yaFaro yayisho njalo yayithi lo mntwana akusiye wakho ngewami lo mntwana ngikhulisele lo mntwana utathi ke angakhula utase uyambuyisa mina ngase ngiyakubhadara ngithi ke bathandekayo sonke kunelutho uNkulunkulu lalubeke etandleni tethu kunelutho uNkulunkulu lase-entruste ngalo noma lasethembe ngalo lekubhekeke kwekuthi ngalo sikwende lesikwendako ngalo sati kwekuthi kutasikhathi lapho khona kuyawufuna sithi give an account before God. And njoba ngishito kude umuntu longathi mina kude lutho lenginalo lekudzinga ukuthi ngilubgadze kahle ake ngibekise nje sonke i-commodity lesinayo sonke phakathi kwalamanenge ama-commodities sikhathi time kwekuthi sikhathi lonaso kulo 24 hours ngelanga lonaye kwekuthi umsebenzise kanjani. That is something lebhekeke kwekuthi ekuphileni kwakho sikhathi lonaso wathi kwekuthi ngesteward sanasikhathi lekunaso akuthi ekugcineni kwa 24 hours ngithi uma ngibuke emuva ngithi ngumsebenzise kanjani 24 hours wami because kude lona more than 24 hours ekuphileni and kude futhi lona less than 24 hours ekuphileni ngelanga sonke sinema-hour lalinganako nalafananako but kuya ngeke ukuthi kuleli hour noma kulama-hour wena wenteni la kuwo kulama-hour lang-24 yini lo yendile la kuwe so lesikhathi loniketwe sona lesikhathi sekuphila lonaso sekweke ukuthi ekugcineni I must be a good steward of sikhathi lenginaso. Amen. Asifunze ke mngoni 1 Corinthians chapter 4 verse 1 na verse 2. Kufanele satiwe ukuthi sitikhonti ta Kristu nebaphatsi betifinthlakalo taNkulunkulu. Futhi ke baphatsi kufuneke ukuthi batholakale bethembekile. Amen. Lelakami lithi let a man so account of us as ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Asibonga livile ngosibabe siyalibonga livi lakho nalamhla ekseni. Siyathandaza Nkosi ukuthi lende liphile phakathi kwethu, lende uNkulunkulu wethu lengcwele lidale lokusha ekuphileni kwethu. Siyabonga Nkosi ukuthi uyakwenda lokhu kwendele livumo lwegama lika Jesu Kristu. Amen. Okay, sengishito ke bazalwane kwekuthi sonke lapha emilweni siniketwe lokuthide lesitikhonde tako noma lesikugadzile lesikubukile we are stewards. Steward ngumuntu lokhanza wekuthi usisebenzi noma usikhonde usebentela lomunye umuntu ngilocashwe ngilomunye umuntu andike ngithi la empilweni bathandekayo sonke secashwe sibukela uNkulunkulu kuwo konke lokukhona lapha emhlabeni. Incwadi yemahubo leBhayibheli lithi umhlaba nekugcwala kwawo kwaNkulunkulu. Lokusho ukuthi yonke into lela emhlabeni konke lesikubonako kungaba into lephathekako kungaba noma ngayini konke kwaNkulunkulu. Kuthule bandleni. Konke lesikubonako konke lokukhona
And actually iBhayibheli lithi konke kwadalwa nguye, konke kwadalelwa yena, ngaphandle kwakhe kude lokwadalwa lesikubonako. Lokusho ukuthi yonke into yaNkulunkulu, yonke into lela kulomhlaba yaNkulunkulu. Mhlawumbe lale lesibohle sike sitshaya tifuba ngakho. Kwekuthi hey lokhu kwami liqiniso lithi wena nami asinalutho kulomhlaba. Kuthule bandlela. Leqiniso lekuphila ngilele lithi kude umuntu lonelutho lwakhe la emhlabeni. Noma ngathiwa unani ube unani lokho lonako usikhonde nje usisebenze usebenzela uNkulunkulu. Umnikati waloko lonako nguNkulunkulu. Umnikati waloko lonako akusiwe uNkulunkulu. Itolo bekuvamise ukuthi kuthiwe khona abantu labaphumelelako mhlambe labangena kumabhizinisi mhlambe yabona ukuthi uyaqhubeka lo muntu ebhizinisini bose kuthiwa hawo lona nimbona uyaqhubeka nje ayisiyo yakhe le bhizinisi yemandiya yawathi masiloko khuluma lokho yemandiya kunemandiya la emva kwakhe yena nje bambeke ukuthi kubonakale ungathi kwakhe kanzi akusiko kwakhe kunemandiya la emva kwakhe. Ngithi ke bathandekayo nathi la ekuphileni konke lesingaba nako konke la ngasenda uNkulunkulu kwekuthi ko multiply empilweni yethu ko increase empilweni yethu akusiko kwethu kunemnikati lo la emva kwethu lo mnikati uNkulunkulu. Lo mnikati ubheke kwekuthi njengoba asinikete emandla wasiniketa ligunya kwekuthi asikusebenzise kahle lokhu lasinikete kona sowugadze kwekuthi sikusebenzisa kanjani ke lokhu lasasinike kona. Yesu sinikile sasikusebenzise ngendlela lefanele sikusebenzise ngayo decide thina sikusebenzisa kanjani ebele la decide nanathi ngoba wasiniketa yonke lendlela sifanele sikusebenzise kanjani manje kubose thine bose siyaphuma la endleleni yakhe. Ayikabe ngalithola ke nalverse ake siye Deuteronomy 8 verse 11. Caphelani ke kuthi ningakhohlwa simakathe uNkulunkulu wenu ngekungagcini imiyalo yakhe nemithetho yakhe kanye netimiso takhe lengininika tona lamuhla. Thank you. Verse ake siye ku verse 18 the same chapter. Kodwa khumbula simakathe uNkulunkulu wakho ngobe nguye lokunika emandla khithita lomcebo abuye agcizelele sivumelane sakhe lasenda ngesifungo kuboyihlo njengalamuhla. Thank you. Verse 18 lakami uthi but remember the Lord your God who is the one who makes you wealthy. He is confirming the promise which he swore to your ancestors. It's still in effect today. Amen. Bantwana bakaIsrael lapha uNkulunkulu ngaMose ubatshela ukuthi uma bangena kule live labangena kulo bangabomkhohlwa uNkulunkulu. Kulo verse 18 uthi ngoba lo uNkulunkulu nguye lokwenda kwekuthi ucebe. In other words lo uNkulunkulu nguye lokwenda ukuthi ube naloku lonako. Manje ke ungabomkhohlwa lo uNkulunkulu. Ubokwathi kwekuthi nguye lo lokwende waba njengoba unjena namuhla. Ngeke ngabukela tindzaba not very long ago kulelinye live la lapha bomakhelwane. Kwakusemgcwabeni walomunye labedumile kuleti tebhola. Kunetikhulumi ke letinengi letikhulumako and sekufika ke lesinye setikhulumi
siyachaza ke ukuthi lona wasinakekela kanjani sisebancane wasikhulisa ufika ke lapha athi khona bathi sanela kukhula sangena emandleni. That is a cabinet minister lele ngikhuluma lala bekhuluma. Sanela kukhula saba semandleni and wasebenzisa silumbi wathi we were drunk with power and we forgot this man. And emva kwaloko kwagcwala tinyembeti washiya umbhobho phansi. Ngilandzele indzaba yokuthi uthi lona wasikhulisa sathi singakhula sadzakwa ngemandla sase siyakhohlwa ngaye. Lapha livela uNkulunkulu lithi singamkhohlwa uNkulunkulu. Uma asasendile uNkulunkulu saprosperisha. Uma sasendile uNkulunkulu saba nalokuthithe saba nengcebo. Uma sasendile uNkulunkulu kwekuthi konke kusihambele kahle, but let's make sure asimkhohlwa uNkulunkulu. Let's make sure ukuthi ekuphileni kwethu uNkulunkulu uhamba phambili semkhumbula njalo uNkulunkulu, because siyade we are stewards setikhonde takhe uNkulunkulu. And uNkulunkulu lala sinikete kona usinikete ukuthi thine sibe ngema conduits, sibe ini conduit whatever lo konke lesinazana I conduit labo gas lab kunema conduit pipes la lekufakwe kuyo lenthambo lehambisa nangesi lesimbonako. So lenthambo ayikatimeli nje yodwa kepha I conduit and le conduit yekwekuthi yendlulise lenthambo iyelela kufuna kukhanye nangesi khona. Engeke ngithi bathandekayo konke uNkulunkulu lasibusisa ngako, konke uNkulunkulu lasiniketa kona, we are only conduits. Thine kwekuthi sendlulise, thine kwekuthi sifukamele lenthambo ingena la ekhathi ma conduits. Ema conduits bosa enda ukuthi lenthambo ihlale kahle iqhubeke kahle, and esikhathini lesinenge asibongi le conduit sibonga lenthambo lenthambo injani sekusho inthambo letsite asinaki ngale conduit. Endike ngilele singiko bathandekayo and kufanele sikujabulele sikwamukele nalokuba iconduit singafuni lokuba inthambo. Okay, ngesikekele ke lo. But ke la ngilandzeka ukuthi ke bathandekayo uNkulunkulu uthi ke uma khuluma nebantwana bakaIsrael uma nifika kule live lesethembisa kule live lengithengidani busisa kulo ligcwele luju letinyosi ningamkhohlwa uNkulunkulu, because lo uNkulunkulu nguye lo nente naceba ligama lengosimaliboka. Siyalathi verse lele Jobe 1 verse 21. Jobe uthi naked I came from my mother and naked will I return. The Lord has given and the Lord has taken. Mhlambe ke ngifuna the first part. Ngefika ngingenalutho uma ngitalwa ngitawubuyela emuva ngingenalutho. When it comes to material things, la sibusisa ngato uNkulunkulu. Liqiniso lekuphila lithi uma sifika la emhlabeni sasingakaphathi lutho. Kude lo etala emhlabeni ukuphethe wathi ngiphuma nako eswini samake naku lengiphuma nako hayi imali lengiphuma nayo nathi ingobo lengiphuma nato nako ke uthi lengiphuma nako waphuma nje unguwe kungenalutho loluphethe. Lapha uthi Jobe noma sengibuyela emuva la ngiqhamuka khona anginawuphatha lutho.
And iliqiniso leli lelibohle lisinyamalalela bathandekayo. As if lesinako la emhlabeni sawuhamba nako. Eliqiniso lisi lesinako la emhlabeni kutawusala la emhlabeni. Siyawubuyela le kumdali wethu sinjengoba seda in terms of material things lesingayiphatha kude lesiyawuphatha njengoba seda singaphathi lutho sakhanza kwala emhlabeni asikusebenzise sila sathi sitakushiya la. Paula umabhala ukathi labane lutho lwalomhlaba abende ungathi abana lutho. Because konke kwala emhlabeni kutawusala la emhlabeni. So ngiko kubalekile kwekuthi let us become good stewards of whatever God has placed in our hands. Konke uNkulunkulu lasibusise ngako. Konke uNkulunkulu lakubeka etandleni tethu. Asathi kwekuthi kubekelwe kwekuthi akube ngilengiyawukhonda ngako uNkulunkulu. Lekabale ngosimalibonga. Okay, ake ceke lokho sifunze nal verse. Ake siye ku James, Jacob 2 verse 14. Yeah, let's start at 14 siye 20. Jacob 2 verse 14 kuya ku verse 20. Bazalwane bami, kusitani ukuthi umuntu athi uyakholwa kodwa abe angenayo imisebenzi. Kungamsinzisa yini lokukholwa kwakhe? Nangabe umzalwane noma umzalwanekati bahlubulile beswele nekudla kwemalanga onke, bese ke lo munye emkhatsini wenu uthi kubo, hambani ngekuthula nifuthumale nesuthe, ngaphandle kwekubapha loko labakudzingako emitimbeni kusitani loko. Ngako ke nangabe kukholwa kona ngekwako kungenayo imisebenzi kufile. Kepha lo munye angathi wena unekukholwa mina nginemisebenzi, ngikhombise kukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngitakukhombisa kukholwa kwami ngemisebenzi yami. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye, wenda kahle, nemadimoni ayakukholwa lokho athuthumele. Wena silimanzini, uyafuna yini kukhonjiswa ukuthi kukholwa lokungenamisebenzi kulide? Amen. Nang Jacob ukhuluma into letimbili lapha imisebenzi necall noma ke ngithi kukholwa nemisebenzi. And Jacob lapha uthi in short kukholwa lokungiko kubonakala ngemisebenzi. Kwekuthi ngiyakholwa ngikholwa ngenhlitiyo yami kwatiwe uNkulunkulu ukholwa kwenhlitiyo yami ngoba nguye lobona inhlitiyo yami. Kepha kuze kubonakale kubantu kukholwa lenginako kufuna kubonakale ngale misebenzi lengiyendako lekhomba kukholwa. Because kukholwa bathandekayo kunemisebenzi. Asisebenzi kuze sithole kukholwa. Kepha siyakholwa bose siyasebenta. Kuthule bandleni. Asithi ngoba naku ngiyasebenta lemisebenzi yami tase yenda ukuthi ngiyakholwa. But lokukholwa kwami kuthi angente imisebenzi lekhomba kukholwa. Because lokukholwa kuze kube kukholwa sibili kuqiniswa imisebenzi. Akuqiniswa kwekuthi ngita esontweni, akuqiniswa kwekuthi hayi ngithandaza kakhulu, kepha lokuthi ngiyakholwa kufanele kubonakale ngemisebenzi yami. Le misebenzi yami iqinisa lokukholwa. Sike siblaste
missionaries unnecessarily sometimes. Sithi missionaries efika lapha asiniketa imiphesheya and I know imiphesheya thina labanye sayisebenzisa kakhulu and yasisita kakhulu timbali miphesheya noma tatitinze emabhancha lenge kanjena but kwakungona labe banako bathandekayo and labazalwane befika netimbahla basigqokisa befika netikolo abakhathi ikolo athi sikhona kufunza because lokukholwa kwabo kwakunale misebenzi lethi uma ngibona le misebenzi ngitakubona ukuthi nembala kukholwa into lefanele. But ngiyathi ukuthi namhla sike siba blast hayi basilethela ibiphesheya bese nekaloletiwa ba oversize phela vele babengakwazi ukuthi batawuthi angumfunele size 38 le babeletha labe banako sisebenzise ngekuthi kuyakukhona yini. So le misebenzi yabo yayikhombisa lokukholwa kwekuthi ngeke sithi bantu abakholwe kuphela kepha asibende bakhone kudla abakhone kwembatha abakhone nekufunza because imisebenzi lehambisana nekukholwa. Bathandekayo kukholwa kwethu lesinako akubonakale ngemisebenzi. Elapha Jacob uthi ngeke ubone umuntu abulawa ngemakhata athi abulawa ngemakhata unako longampha kona kwekuthi agcoke bose uthi ke hamba ufudumala uthi akafudumale njani ungakamniki lutho. Ubona umuntu lolambile longenako kudla uthi hayi hamba utawubusiseka kanjani tilo tikhala esiswini. Kungumsebenzi wethu njengelibandla kungumsebenzi wethu as an individual kwekuthi uma kukhona lo weswele angumnikete because lele nginako akusiko kwami. Silo semaswati sasithi lele nginako akusiko kwami kwelive ngibhekele ngiphathele sive lokhu lenginako. Ngithi bathandekayo siphila kulamalanga eCovid siphila kulamalanga lokuhlaseleka lo sekwengete iCovid engete ekuhluphekeni lebevele abantu banako libandla sikhathi salo sekwekuthi likhombise kukholwa kwalo ngemisebenzi. Uthule bandleni umzalwane ngamunye nangamunye akhombise kukholwa kwakhe ngemisebenzi ngekuthi uma anako akhone kwenika noma kwabela labanye. Akhona mavi lakhuluna ngeJesu uma Juda akhala ukuthi lamafutha amoselweni ngoba ngathengisiwe kuphiwe labahluphekile lo lemali noma yena bengasho mama ngoba yena befuna kweba kahle lemali kepha uthi Jesu lona wende kahle kwekuthi agcobe tinyawo tami ngalo uthi uyangivalelisa uthi kepha labamofu niyawuhlala ninabo njalo. Ngalendlela la emhlabeni bantu labanzinzako bantu labadzingile bayawuhlala bakhona. So njengelibandla njenge-individual asibonakale bathandekayo kwese uNkulunkulu usibusisile uNkulunkulu usende sadlodlobala asingabo sesiyamkhohlwa. Ngibani Zaka lothi lopha lombofu usuke eboleka uNkulunkulu. Ngendlela uma kukhona lombofu lengumphako uma khona la ngelula sandla sami khona nginika umuntu ngisuke ngetsheleka uNkulunkulu. Because uNkulunkulu akakwenedani uma ngetsheleke uNkulunkulu it's a showcase lele ngimetsheleke kona uNkulunkulu kutawubuya kimi.
Igama lenkosi Malibongo. Ake sifunze lezakha. 11 verse 24 ke nyalo. Zakha 11 verse 24. I hope ngilelo verse ngilifuna. Come along Johnny. Umuntu lo ephanako ngemali yakhe wanzisa umcebo wakhe. Lo munye uyemana asuke agcine aluphuye. Thank you. Lo ephanako wanzisa umcebo wakhe. Lo munye uyemana agcina asaluphuya. Lokusho ukuthi uma uNkulunkulu angibusisile ngalangibusise ngako angikhone kuselula sandla ngiphe nalomunye umuntu because ngakupha lomunye umuntu nganzisa lomcebo wami. Ngekupha lomunye umuntu nganzisa lele nginako kwekuthi kuhlale kwanza njalo ligama lenkosi Malibongo. Okay, ake sifunze nange verse, nange ama verse nangake ngakaphelelwa isikhathi ku Luka 12. Luka 12 verse 33 na verse 34. Luka 12 verse 33 na verse 34. Sengisani ngako konke leninako bese nabela labeswele. Diphatheleni tipatshi letingagugi. Nigcine umcebo wenu ezulwini lapho ungeke unciphe khona kude nelisela lelingefika kuwo kude ngisho nemvunya longawudla ngobe lapho umcebo wenu ukhona ngulapho nenhlitiyo yenu itawuba khona. Thank you. Lagame verse 33 uthi sell your material possessions and give the money to the poor. Make yourselves wallets that don't wear out. Make a treasure for yourselves in heaven that never loses its value. In heaven, thieves and moths can't get close enough to destroy your treasure. Your heart will be where your treasure is, or your treasure is. Jesu lapha ukhuluma nana indvodza leyayicebile. Uthi hamba uyawuthengisa lolo nako wabele labampofu. Because uma wenta njalo utibekela ingcebo ezulwini lenganawuphela. In other words, when I'm a good steward of what I've been given or what has been entrusted to me, uma ngikunika nginika labanye bantu ngihlephulelana nalabanye bantu ngitibekela ingcebo le ezulwini le ngcebo yasezulwini ayilahlekelwa ivelo la emhlabeni namuhla tindlo kuthiwa tiyalahlekelwa ivelo imali ke ukhanze kuthiwe lidola nelirandi seliwiki kakhulu noma lilangeni seliwiki kakhulu lilahlekelwe ngemandla because oil wenda njani but la iBhayibheli lithi uma ngiinvesta ebhange lasezulwini it will never lose its value. So kwethu bathandekayo uba siyawuba disebenti letikahle asibe disebenti ngekuthi si-investe ebhange lasezulwini and ku-invest ebhange lasezulwini leyo indlela ngileyo ukuthi angikhone kupha ngaloku lenginako angikhone kwendlulisela kulomunye lenginako because ngekwenda njalo ngitentela lokuhle le Proverbs lasifunze khona le Bible lithi lolophanako uceba kakhulu kuthi lolo wemanako aphuye kakhulu. The more you give is the more you get. Phela siyalathi verse la Luka 6 verse 38. Give and it shall be given to you. Wapha utase uyaphiwa. Kepha wagodla utawemukwa nalolo nako. So ngithi ke bathandekayo, when God has made you prosperous, when God has multiplied whatever is given to you, make sure that you are a good steward. Don't
think that belongs to you, it still belongs to God. Wena awunalutho, but ithatha lokhu la kuncede kona uNkulunkulu, unikete labampofu, unikete labaswele, ngekwenda njalo utakhela umcebo longeke wabona. Utakhela umcebo longeke walahlekelwa ivelu. Utakhela umcebo longeke kuthiwe awu ema-dividends mancane lo nyaka ngoba simo semnotho sime kabi. And-ke Jesu lapha ugcina uthi lala ingcebo yemuntu ikhona khona nenhlito yakhe yoba khona. In other words, uma ingcebo yakho uinveste ezulwini nenhlito yakho yaba sezulwini. But uma ingcebo yakho uinveste emhlabeni itaba semhlabeni. Tawubonakala ngeke ukuthi tinto tasezulwini utinakekela kangakanani because tinto takini kwakini uthi make sure ukuthi lala kunekwakini khona uyofela khona. And ke sonke kufuna sikhona ukuthi hlola ingcebo yethu siyibekephi. Nguphi lapho si-investa khona. Asinveste la ekuphileni, but ku-investa kwethu la ekuphileni kungabi at the expense ekuinvesta embusweni waNkulunkulu. So ngithi ke bathandekayo, let's make sure ukuthi we are good and faithful stewards of whatever God has put into our hands. Uma asibusisile uNkulunkulu, usibusisele ukuthi sibe sibusiso kulabanye abantu. Usibusele ukuthi lesibusiso lesinaso sisendlulisele kulabanye abantu. Uthi Jesu bantu batawubona imisebenzi yenu lemihle bose bamdumisa uyihlo losezulwini. It's very unfortunate. Letinye tingolo ti thrive kangaka because they are able to give. And bantu lala uhlangabetana netidzingo tabo khona batakulandzela because babona ukuthi uyabanakekela. Nathi bathandekayo asitinakekele tidzingo tebantu because ngekwenda njalo bantu batamfuna lo nkulunkulu wethu. Kepha uma singakendi njalo itawudliwa leya kithi team. And asingavumi idliwe sisekhona. Amen. Elasithandaze sibonge livi lenkosi bathandekayo sesifika emaphethelweni. Professor Zwane sicela usibongele livi lenkosi sitawuvala bathandekayo. Oh hallelujah. Blessed Lord, blessed Jesus. Oh Jesus, Jesus. Siyabonga baba wethu lengcwele ekseni namhla. Yes Lord, yes Lord, yes. Sibonga umusa Nkosi lo sendele wona. Wasivusa siphilile Nkosi. Jesus, Jesus. Akukayi ngoba sende kangcono kuwe baba wethu loluleko. Nkulunkulu wethu lo ingcwele. Sibonga Nkosi nalive leselifunziwe kithi. Live leko sikhumbuta baba. Ngokuthi wena uNkulunkulu. Ongumnikati wako konke. Nkosi sibonga nokukhonjuta ukuthi Nkosi sibanake nalabo longasibasile. Sibanakekele Nkosi ngaloko lesinako. Siyathandaza Nkosi egameni likaJesu Kristu. Sithandazela uqiniswa nguwe Nkosi imihla ngemihla. Ngoba siyathi babe ukuthi nguwe wedwa Nkulunkulu lonemandla ekusipha kuhlakanipha kwasezulwini Nkosi. Sifune Nkosi izinto tasezulwini, izinto leti tasenda ukuthi kusasa sibe ngabathokodayo nasesihambile komhlaba sesifike kuwe ekhaya ezulwini. Siyabonga Nkosi. Sithandazela nebafundisi Nkosi kulesi khasi lesibhekene naso kulamalanga kokuthi uNkulunkulu lo ingcwele banike Nkosi emandla, banike nokuhlakanipha uNkulunkulu wethu ukuthi basikhulumise ngalendzaba ekuya ezulwini singaphelelwa ngemandla, bangaphelelwa ngemandla nabo nganasisimo lesibhekene naso. Siyathi uNkulunkulu wethu silesimo wena usibukile usigadile lesimo
You are in control, Baba webhlo. Kunesizathu nokuthi lesimo sibe khona lapha emhlabeni wonke jikelele. Uyakhuluma ngaso Nkosi lesimo. Sicela ukuthi sive Baba wethu ukuthi uthini. Sithandazela lokho nje mkhululu wethu. Kuthi banathi asingajabi Nkosi. Wena unathi awuhlala unathi naphakade. Awukasishiyi nanyalo Nkosi lokudvungene umhlaba. Ukhona wena Nkulunkulu ongcwele. Siyathandaza Nkosi usiqinisele abafundisi bethu. Sithandazela nangibala Matsebula Nkosi. Asacabanga imhla sengabe namhla. Nkosi yami ndakwenda njani? Aqhubeka akuthembe njalo kwathi uNkulunkulu wena Nkulunkulu wethu. Unaye ngesikhathi tonke. Siyambeka Nkosi phambi kwakho nemndeni wakhe. Nathi sonke silibandla Jehova oqebileyo. Sithi sonke siyadithoka Nkosi. Ngeligama lika Jesu Kristu Inkosi.